Baby, hold it tight. You say you never leave me, yeah. This is Kodu TV broadcasting live here in Kigali. Amuja Kodu Karivano on the mic. Subscribers, ntacyo bitwaye, dukomeze twibanire. Uyu munsi tugiye kuvuga ku inkuru iri mu bushishozi kandi ifitiye buri umwe wese akamaro. Hongeye kuvuga ibuye rya Rutura rishobora kugwira isi mu gihe cya vuba rikayishegesha. Ni kenshi abahanga mu by'ubumenyi bw'ikirere batangaza ko havumbuwe amabuye azagwa ku isi nyamara bikarangira ataguye. Ubu nabwo byatangajwe ko hari irindi buye riri mu isanzure ku buryo rishobora kugwa ku isi isaha n'isaha. Ni byinshi bigenda biranga isi, umubumbe dutuye tugenda twumva. Urugero rw'iryahanuwe nirigere ku isi ni iryavuzwe n'ikigo Abanyamerika gishinzwe ubumenyi bw'ikirere NASA muri 2015, aho cyavugaga ko tariki ya 31 Ukwakira uwo mwaka ahagana saa 9:14 ku isaha ngengamasaha ya GMT, ibuye rifite uburebure bwa kilometero 2.5 risatira isi riri ku muvuduko wa kilometero zirenga 125 ku isaha. Gusa iyo tarike yarangiye nta kibaye, nta buye tubonye. Hanyuma umwe mu bahanga mu by'ubumenyi bw'ikirere, Alan Fitzmons wo muri kaminuza ya Queen's University Belfast muri Ireland y'Amajyaruguru, yigisha ibijyanye no gukora ubushakashatsi, yatangaje ko hamaze kuvumburwa amabuye ashobora kugwira isi arenga 1,800 ndetse ko na n'ubu akivumburwa, ariko yashimangiye ko hari irishobora kugwa isaha n'isaha. Iracyari Kodu TV, Amuja Kodu Karivano. Mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ibuye nk'iryo ngo ryatambutse isi rigera ku ntera ingana na 1/2 risatira ukwezi. Uyu mushakashatsi akomeza avuga ko amabuye manini biborohera kuyabona, ariko ko nta kiza bizanira abantu mu gihe nta buryo bwo kubyirinda. Iracyari Kodu TV, turacyari mu nkuru z'ubushakashatsi. Ni byinshi bigenda bisohoka, tugenda twumva nk'abana b'abana, ariko natwe twibereye i Kigali, twibereye mu Rwanda, hari rya gatogo wiryamire, kuko n'ubundi icyo utafite icyo uhindura uratuza. Gusa natwe tugomba kugerageza tugakora ubushakashatsi, niyo ntera. Ati ibiturika muri iyi minsi mu isi ni byinshi kandi biba byoroshye gushegesha imijyi ikomeye ndetse bitaretse n'ibinyabuzima. Ni ingenzi kumenya ko abahanga mu by'ubumenyi n'ikoranabuhanga bateye intambwe igaragara mu kuvumbura amabuye yegereye isi, ndetse n'ubwo bateye havumbuwe arenga 1,800 ndetse hari menshi yitezwe kuzagaragara. Yakomeje avuga ko ubu batakiri gushakisha kumenya niba hari rimwe muri ayo mabuye rizagwa ku isi, ahubwo ko ikibabaje cyangwa ikibaraje ishinga ari ukumenya umunsi cyangwa igihe kizagwira. Ariko akomeza avuga ko nta kabuza ayo mabuye azagwa ku isi. Tariki ya 30 Kamena ubwo hazaba hizihizwa umunsi wahariwe kwirinda amabuye yagwira isi, Dr. Alan Fitzmons azifatanya n'abahanga mu bya siyanse no mu bumenyi bw'ikirere basobanure aya mahano ashobora kugwira isi kuri iyo tariki. Mu 1908 ibuye ryaguye muri Siberia rifata agace karenga kilometero kare 2,000. Bivugwa ko ubwo ryagwaga ku butaka ryari rifite imbaraga zingana n'iz'ibisasu 185 bisa n'ibyarashwe Hiroshima mu Buyapani. Amuja Kodu Karivano. Bivugwa ko amabuye nk'iryo ari menshi mu kirere ndetse ko aniyongera umunsi ku wundi. Igihe azagwira ku isi ngo ashobora kwangiza byinshi, harimo no kuba
abantu babura ubuzima bwabo, bashobora kurangira nk'uko bikomeza bitangazwa n'abashakashatsi, ukisanga ibuye riturangije kabisa. Ni byinshi abashakashatsi bagenda berekana, natwe tugakomeza tugategereza, hanyuma amusirija Kodu Karivano. Iyi ni Kodu TV, Kodu TV na Continent Sky, Kodu TV na Continent Sky, aho tuzenguruka ikirere cyose tumenya ikirimo, ariko by'umwihariko kakanya kabara k'ikoranabuhanga, inkuru za Kodu Connect, Kodu ini Continent Sky n'ibindi bitandukanye wabisanga kuri Kodu TV. Kora subscribe, umuntu wanjye nta nicyo bitwaye, nta kiguzi, nta nicyo bisaba, bikorera bugize neza kabisa. Hasta la vista, turi kumwe mu nkuru ziri buze mu kanya.